V Južni Koreji je kar 10% mladih med 10 in 19 letom internetnih odvisnikov. Med njimi je bila tudi 14-letna Kim, ki je bila zasvojena z gledanjem pornografije, to je neprikritih spolnih vsebin na internetu. 여행 가거나 하면은 새벽 내내 TV 보면서 컴퓨터로 같이. Njeni starši so bili zelo zaskrbljeni, zato so poskusili obsedenost lajšati z glasbeno in likovno terapijo, a nič ni delovalo. Nato so jim na šoli svetovali terapijo s konji. Z njo se da zdraviti čustvene in vedenjske motnje, ki so vzrok za odvisnost od interneta. 말한테 신경을 더 쓰고 어떻게 하면 더 잘 틀 수 있을까, 자신감을 더 기를 수 있을까 생각하다가 보니까 Čeprav je bila deležna tudi strokovnega svetovanja, je Kim prepričana, da so ji najbolj pomagali prav konji. 말들 자체의 특성이 정서적으로 교감 나누기 굉장히 좋은 동물이에요. 그거는 제가 교관이지만 저도 굉장히 많이 겪었던 거고, 그래서 교감 심리학이 또 굉장히 발달했거든요. 그래서 아이들이 정서적으로 말들을 마주쳤을 때 평온하고 안정되는 느낌을 많이 받을 수 있습니다. V korejskem jahalnem društvu se s tovrstno terapijo vsak dan zdravi 50 ljudi, zato že načrtujejo odpiranje dodatnih centrov po celotni Južni Koreji.